الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هذا حق الله قتكي حقكي من الله حضرة أسفا أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة دعوة قتك أدي جماعتك أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه خلافة ہمیں دینے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گوتک متینا تبوی එකමක මච්ච එබ්බස වඩාගෙන ජමා වඩාගෙන තිබ්බේ ජමාഅත ඒ නිතාග අල් ජමාඅත අල් ඉමාම් බර්බහාරි රහමතුල්ලාහි විදාලු ඉසාබා අබූ බකර් රදියල්ලාහු අන්හු උමර් උස්මාන් රදියල්ලාහු අන්හුමා ගේ ඛිලාෆත හමේෂා විදාලු මේක කුරීගේ දරුසෙක් ගා අලඳු පාපරි ෆදන් උමර් රදියල්ලාහු අන්හු ශහීදු කොල්ලම ෆෝගා උම්මතුගේ තෙරේ ගවර බෙදති ෆිතුනත فعلوا فتنة ورين فعلوا نكنا جاهد ببكندية. هنما ريك فوضى عثمان رضي الله عنه شهيد كله، علي رضي الله عنه شهيد كله. هنما ريك كلين أصحاب بكم نتبدأ بقتي أي الله سبحانه وتعالى بعد ببي. هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة بكر يمهيو نمونا. هذا متاعا الإمام البربهاري رحمه الله حقه مدا هذه سنة هذه جماعة هذه سنة والجماعة كي على فرقنا تبارك مدرسة ما هو كتمي بيان كتبه. هذا ما درس مي درس شرح اكتورا كوريا جنة ممكن تبيه فلنا. هذا نبغى كده تجربة حساب الله فيه. أي سنة के मुहिम को मा गुलिफा वाह के असलो सुन्नत के वहाँ के धक्का है दुनिया दो हमें कने नि ज़माना उफ़म बेफ़ा आती भी अलोन में ज़ुबान में करने में वहाँ करना जो करना है समान उसमें राज्य का ओई इस्लामी आदकादा का हिफाट टागे दीन में हियो मगु हिंगे हिंदू का बस बाय फहरा ज़मान उसमें कन हिंगा मगु दो कोल्लम उधगु वहाँ अलोन में तेरे गए बे जीरत उसे भी कहेंगे ऐसा हमें वहाँ के सवाल वहाँ को तो देने आती है वहाँ का धन्यवाद नहीं भी ऐ इधर में इंग्लैंड ने अबहा ईदुगा निकतले बे उज़हिया अबहा ईदंगे नम निदेवोनी उज़हिया की अबहा ईदुगा कतले बे नाम सूफी के तेरेंग हिमने गेरी नोता बाकर नोता जमाल के तेरेंग हिमने राज्य के राशिदा अबहा ईदुगा अरोना नाज़रों रशिदा बकरी कतला मुन दिया देंगे बकरी कतला मुन दिया तनंग अलोंडा आदि अलोना के कोई नदी रशिदा बाय न्यूज़ जमाल हैं तनों उम्रन दोषी बेफला को विदारे बकर दुनिया कतले वे हिंदुगा बकरी के ले फैनंदा ले के तेरे फै उधर गंदा ले के तेरे फैदाफियामु फैफलान दियो मुझे बाली सलाम जान उधरिया या गुले को तुम वारा गिना साबित नूं कंकंगे बहुरी है के ले तेरी बालीबाइया नोता कादुआ तंतना बैफार फाया कादे नराफु नहीं गुणवंत के एलुमा की बाय नहीं होगा आगे दादा रंगलवान का मक्का में गबूल को रखा मैं कम उधरिया है कि एगोता अलन में नंग इतुर बारकाते में कम एक काती लूं नहीं एक जात गालो तुम अलोना लिविफावा में साइंस के बाय मालूमात का अलमी गालों ने बेफला देने में इंग्लिश बात है ni nege emme gina janasi mashabanna emme niya ko badivima bes doctor midene latest ekkolla
Ashgadu masculine nagagan test kuranikino le test koldima ginafare lega hunna baditaka ade hashiganda jefa hunna kankan eba engigende eyesu lega e jarasim ashaganna ne hemme me latest kuramide emema ni le gota morigenda leang egotaka sfadan hionuane ei etabbar jarasim ese gafara gurada ne megotaka sahhi gotan rangalo gota nune eike bunima ebe fola wagutun gabul abul gabna tibuni rangalash ebe fola ko diyama alwana me khabar lebune ei ekala miskituga gunutu nukiyati ve nuata adi enume sunnatuge bay kankan erasha taarafagen deruga ekama hinnama nujefa ori mihe alunda serasha ziyarat karumu ena demo fore ekamuge bahu salugana skuram mutta ami baddal wani udhiya katileve madan alunda ei bidayake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sunnatun sabitu kamen nune nota deenuga ves udhiya katileve hendo egen ohoriganda letakan ituru makkame sabitu nete efatan muamala kuragunu nama emiha gabulu nukurane kama bodam beleveni namas zamani डॉक्टरी फरवाया मी दुनियावी वहां के तेरेंग वहां के एकोम हिस्सा करे मैंने बर्फ से कबूल करेंगे इंगच हकीकत की बस शरई कतिनुमा मी कतिनुमा के बेनुमा की ए मस्तो तेरे को हम ले ओवरिगन गो साफ एगा डॉक्टरी फर बोतम बाजार बालन में ना ए वहां की मां बोडबस सिही गतुन दुलहे रंगलो महाका बेगेंदनी शारोई कतिदुमुं कतिदाती एटम कोएगे कुरिया एका एगेन देगे डॉक्टरी फायदाया एगोरे बादितन नेतिगेन दुमा ए रक्का कुरार मस रक्का कुरम मस मा दुलहे गोते कमुगा ये इंसान ने देंगे मुस्लिम कतिला गोते मस कतिली मका एकमको ए डॉक्टरी फरवा नोता साइंटिफिक फरवा वर कुरिंग अलोनमेंट हादान कुरम दी कमा की एकदम मस अलोनमेंट ना केम मुद्दा वेगेन वनी दीनुगा Allah Ta'ala engeli gota ekanange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unganna devi magun katilima Dr. Ifada ke wakta kanege faham insanunna insanage ge ane gagunna le tahlilu ko balita dena ganna insani tajriban engem fashita adi sateke na harus nuwe ege saadasta ka haru kurin bes nabegem wa islam denuga udhiya adi ekdam janawaru maske umattaka tazkiya kurun nota shar'i hamataka gota katilum nimani kandelifa alon mitaga tibefuluna dembenuma message ki deenuga oi going alon men qabul kurani alon ekamuga alon men buddhiya visne ekamuga vati ennu alon men buddhi uni echaka visvedam alon men ya ve maduma tununi di vesuredam adi algonmen insani mul insani tajribaves e malumatu denaganave hisab kuri nar visuredan namaves itamayaki tima ede hukumta deenuge hukumta ki tima ek kabawa hukumta ekkamuga hada tima ekankama hin nuruhe hita nuwa kankam ei deenuge ti ulen nujehe betta nota gabunu kura bettakkama bay min hada tibe ei timage aminda sekundin din visnam fashima wago ei sabun farage alona medannawani ni scientifically leki ega bali ashaganna ichke nutahiru kamen ege kudegende adi horigen diuma foga nege kita generasim kam ege kuden e bas ma eba moluve allah ekadange rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge babur ni hagigata ke namase defulan alonde fadan dannawani kinakam alon men agida kiyaun daimuga alon men engen jehe kamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam de sunnatan alon men tabamani kibegento alon sunnat tabamani nita gal imam al barbari rahimahullah hagga adi alon men egotegga matiga hifatami god bayan kodde gamu lidalwani ma jaa min indillahi azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala gahadratun asa wa kankama was sunnatu wa kankama fa sunna bayan ko devane sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam de sunnata
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnate bune umun kobata sunnataki sunnatuge maana arabinna inge sunnataki den nuta nagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnate bune me hinduga detin maana alan gannawal dena immane ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfulu taka kit Rasulullah hadis kurege budetinam e sunnatuge basfulu e dengunane qirit Quran Allah taala ge basfulu ta emema qirit Quran Allah taala ge wahi basfulu taka de sunnatu dawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu ta dawa kalone midakkana ende ekade fanu ge basfulu taka amalu fulu taka ekade ge fanu ge puri fulu matiga kamen hingamonda ga ekankama inkaru nukurabba ebahi ebbase wadagen fa wakankama ni sunnatuge ek taarif adi agitare bangellere etur kurava Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rigetige gemma man akhlaga adi Allah subhanahu wa taala ekade ge fanu ufattawa fawa ekade ge fanu ge sifa fulu taka ni buriya kamake sunnai ek sunnatu ganan maane ki farmuga den jeegan hukum alon men daadi dennaga fardu namade konni nemuni adi efaga kifayatu ge fardu veskonni nemuni ei kas namadu adi efaga sunna namade skonni nemuni fardu den sunnate bunave induga farda jeegan onna sharoi hukum namas hitame ki sunnate buna hinduga ei aluganu men beenum wima koffa nota beenum wima nukoddu ko lang ikanka mennu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun sabitu hai fardu alukan tabas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga fardu alukam ge tafsir ta bani bayan ko de namadu ge rukunta zakat dena kota zakatu ge nisaba zakatu ge minbar taka zakat neranni wagutta ame fadan hajja umrah ga alukama ningas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnate bunuma ei usulul fiqh elmering ariyoga sunnatu ge tafsil ennum muliyakun usul fiqh elmering ariyoga insana mukallifahu baaligu buddhi salamatu muri insana kura amal to ge hukuma bala hinduga furtama hukuma ki fardu ei komme kuran je mukafiyamu azabu dibe kanka benuri sunne ei kurumen thawabu dibe ekam adi nukoddu kale farda du kodum fade ennum azabu nudibe den muri mubah kanka ei kuruma nukurun hamama adi alonmen dienuga angawafa usulgumatin qur'ana thawab dibe kanka kewma buima niduma miuriya kames den oti nukuram boda rangalu kanka egeterega makruha kanka ek goda kames kurum huddanun kanka haram kanka egamaku nidan nabi ahkamu taqlifiya ge fasdaris qur'anum sabitu afadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun sabitu temmima sunnataki ei alonmen beenum nima koffa beenum nima du kollam ekamennu ei nu sunnatu ge hamayaki ehmima sunnata metuga waanka dakkanduga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amilla fula gennawagen hadadagen dakwaafawur rasul takannu sunnataki kirtu Quran ga Allah subhanahu wa taala wahi kuramani wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha adi ekadege faanu hawa nafsa ki nafsu ke dahivati ka nafsu adege hawa nafsa waanka dakka dekade mula ekadege faanati denwati dige to in huwa illa wahyun yuha hamakasharan e basulu takaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dufulu me deerwa basulu taki ei ivve wahiye ei Allah subhanahu wa taala ekade fana engam de matin ekade fana ummata unganna de bam bayan ko dum bakanka ennema ni zamanuga nadagenwa islam deenan gonjama nukume Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sam insana ke timanna men ismi insanun ne heme timanna men sulene ulana gota kare efadan alon men kudamis bas raddu kurma ni kom bayt harbanna ki ekade gefan ge matire ge dufula me Allah taala bas wahi korabani uturfule muhaddabana Allah ge basful alona gabul nukore nama adwa Abu Lahab ge bas Abu Lahab adi Makkah ge mushrikun emmen
ದುವಾಲುಗ ವಗುತುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಬೂ ಕುಬೈಸ್ ಫರವದಂ ಹೆರಾವಡಾಗಿನ್ ಕುರೈಶ್ ವನ್ನಾಗೆ ದರಿದರಿಕೋಳ ದುವಾಲವ್ವನಿ ಎಕ್ಕುರವ್ವನಿ ಎಫೋಗ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವನಿ ಇನಿ ಫರಬದಾಗೆ ಅನಫ್ ಅಲಿಗ ಬಿದ್ದರುಗ ಬೊಡೋಗೆಂಬ ಲಷ್ಕರತಿ ಅದಾಮಿಯುನ್ ಹಮದಾದಿನು ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಾರಂಗ್ ವಿವಾಹಕ ತಿಮಂಗವನು ವಿದಾವೆ ಜನಮ ಗಬೂಲ್ ಕುನಾಮತೋಯ್ ಏನು ಎಮ್ಮೆ ಗುಣನಿ ಕೀಕೆತೋ ಎಮ್ಮೆ ಗುಣಲಿ ಅದೇ ತಿಮ್ಮಂ ಕಲೆ ಏನು ತಿಮ್ಮಮ್ನೆ ದುವಾ ಹಾಕುವಸ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಇತುರು ಫುಳೆ ಜೋಗೆಂಗ್ ಹದನೆ ಪಂಗಡು ಮಾಹಮ ನೀ ಮುಷ್ರಿಕುಂಗೆ ಬಸ್ ಏರ್ಬಸ್ ಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಹಿಲಿಯತ ಮುಷ್ರಿಕುಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಸೆಕಲೆ ಫಾನು ದುವಾ ಹಾಕುವಸ್ ಜೋಗೆಂಗ್ ಹೇತಿಕಮಕ ಮುಷ್ರಿಕ ಕುವಸ್ ಮುಗುನೆ ಅದು ಅಲೋನಮೆನ್ ಈಮಾನ್ ಕಮಗ ಹೋದವರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಈಮಾನ್ ಬಾಮಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈಮಾನ್ಗೆ ತಿವಿಕಮ ಗುಣ ಅಮೀಹುಂ ತಫದಾಂ ವಿಸ್ನಂ ಲಜನ ಮಾ ಗಹನ ಮುಷ್ರಿಕುನ್ ನಬರೆ ಅಬೂ ಜಹುದರ ಅಬೂ ದಹಬರ ಸಿಂಗೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದೂಫುಲುನ್ ದುವಾ ಕುಸ್ ದಗನ್ ಹದ್ದವಾ එමෙහෙ දන්නවනේ තිබන්නේ දුවහක සඩ නාම කලපණ ඉතුරුකුල නැදන්නකම එහෙනම් හදීස් කරපනේ එහෙම වෙදනම කන්තිමම් අද ගමන මේ ඉන්සාර දෙවණි එවර මා බොරගෙන් බා දුවහකෂ දුනියේද අල්ලාහ් තාලා එංගෙවත නූලෙච්ච නිහාය මුරි ඉන්සාරුගේ බස්ෆුළු qiyamet දුවගේ අසාබ් ගවා එකම සදාන වන නබු අම ෆදාන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කියමන්ගතුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනේ අමරු කුරබ්බා එකදන් වහී කුරබ්බා ෆි කුර්ආන් ගේතන් ආයතෙක් ගා මන් යුතිහි රසූල ෆකද් අතා අල්ලාහ් රසූල සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කියමන් තෙරෙ ජමියකු අල්ලාහ් තාලා කියමන් ගණෙජ්ජකන් කෂවරේ එහෙම මාති මන්නමේ මුස්ලිමකගේ බුදුමකන් මෙමුනේ කිනු ඒ හැමක නරන්න දුමතින් දක්කන්නේ වහකන්නු නත ආරම්භන නම් නමක ෆාතන් මුහම්මද අහ්මද ෆාතිමා නත මිෆදහන් නම කියාගෙන දිහිසරනා මුකමන්න කියමන් ගන්න ජේබ අල්ලාහ් තාලා කියමන් වාක මුගාවානවා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කියමන් වුම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අමරු කරබනේ නියතුගම හිකරන වමන් තවල්ලා ෆුරගස්ති උරදි ජමියක فما أرسلناك عليهم حفيظا إبانيهم إقرا كنت بلا إكن كما مدوغا غنموا بيكدت أمغاتي من إله كذا فانو نفنوان إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله गे मतिवरी शरीआत दीनागे ए बस्तन अलगन बन्ना मैं फोर को दे मैं फोन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad suratu da wahyi kurawani ya ayyuhalladhina amanu e iman me jamisakun ati'u Allah wa ati'u rasul Allah adi ekalange rasul sallallahu alaihi wasallam kiyaman gannashe wala tubtilu a'malakum adi tiyadaniyoge amaluta batilu kon gannashe ei kumma ke to amal ta batilu kon lunga Allah kiyaman tere nuwanama adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman nuwanama adon menge amalta ki qiyamat duga ege bes buradane murechel kiyamat duga Allah ekalange rasulan uradifawa miha amalta daya mura genda hirafusta ke fadam wane kamuga Quran ga basman kallan rahmatullahi ehme matiwala ngadosana Abdullah bin Jad'an kiyono Makkah ke mushrik ke wahaka मक्का की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से शिके में काबतुल्लाह के फूल तागा बिना करोने सुर निसकुम हज्जरा उम्रा दातने हमें मा कुरैश वना गमियों ने बिफावा शरफ के तरह के हमने काबतुल्लाह के फूल खिदमत करमा उम्रा नन्ना में होना कान दिन मा मेहमानदारी अदा करमा अल्लाह ताला के गेफुला ज़ियारत कुरा मेहमानदारी अदा करमा ये अब्दुल्लाह बिन जदान की रसूलुल्लाह माफ करो मक्का या उम्रा या नन्ना मीहुन्ना हज नन्ना मीहुन्ना मक्का ज़ियारत कुरा मीहुन्ना ज़मान का दिनंग हरी एन्ने रंगलु के उनते तैयार कोफ़ा गे कुरमती का दोनंगे गा एची तक ततुरा बेनु मिया बुके मा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल करे ने एना या एना एकुरी कंतत्तन सहाजा बानत
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Quran nunake ena kiyatam ga nuwe rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din tima Allah alaga veri rabbe alage faawata giyame duga fusawande giyame duhan imam ba amma imam ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam ba mihen nune neki duniya ga kitam me bodadi kon tanakatto mi khidmat kuri Allah ge defula kon mekatto mi khidmat kuran gefulan hajjuma umraverina hajjuverina ziyara kuranna hemi mahana gameswara rangalu kamen dukuramena ekam kitamne rangalu kamen puri kamuga venamas Allah ekalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman nuganna hindaku ege faada ne akhiratu be ame fadan Allah ekalange rasulullah sallallahu alaihi wasallam uradumaki ei war birwari kamen alon men Allah subhanahu wa ta'ala nukiya mangatun nuta rasul sallallahu alaihi wasallam ne muradun ekala ekade faanu sunnata alon furagasinu ki gar nurakka terikame Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala Quran ga wahi kurawani falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim falyahdhar fa'ti adamiyun ekamakum rakka terve inzar nibiyadane birwati wahushikame konkamako alladhina yukhalifuna an amrihi ekadege faanuge amru fulutaka bas fulutaka khilafu amihunna konkamaka birwati rakka terwandi am tusibahum fitnatun emiyunna bodwegamwa fituna bodwegamwa imtihane aw yusibahum adhabun alim madi bodwegamwa veellenege azabe libidane kama birwati wash Allah ekalange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uredeme nehme ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata hadis Quran kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba timan kalege faanuge ummatuge muriha emmem de swarga wannanete swarga wanama inkar quraniya kumenuge hende asahabe kalen sual kurabani Allah da Rasulullah inkar qurani kombettoy swargana inkar qurani inkar ko hende hadis kurawani timan kalege faana yaman ganfe miyako swarga wanna hotte timan kalege faanan uredijje miyako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata furagasti fi miyako ena inkar qurani swarga wanna mash hende ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata ninkar ko fi miyako swarga nuwanna mushikan kashawa kirit Quran Allah Taala wahi kurawani fala wa rabbik ehna kunnune kalege faanuge veri rabbu tabaraka wa taala gandeva wahi kurawani Quran ga wahi kurawani la yu'minuna edamiyuge iman kan furiya sahanwa hutte iman wevene hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum mistagunge meduga je mas edamiyuge meduga je masatawga gondimma farataki kalege faanu kamuga edamun haduma daanden ennun iman nuwakan kachawa summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima adi gondimmi mane monikenu e kalege faanu sallallahu alaihi wasallam e kandalumma niyage macca ruhi emiyoge hituga evves kala nutanawas kamenna netuma daande hin hama jehuma daanden evves bayge iman ko sahnu adi komato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke timage nafsa timage manfana abidarinna mudalab vuraves bodal do duma dande evves ne iman ko sahnu Umar radiyallahu anhu badagen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dariuga dannamani timan kadege faanuge nassu nagafa enne bodal lobani kadege faanu deke edu hadis ko rabbani adi nuye imane edu Umar radiyallahu anhu e basul visivadagen den nidaloni dannamani Allah Rasul timan kadege faanuge nafsa vuraves kalege faanuge timan ma bodal lobide edu hadis ko rabbani al-an ya Umar Umar adi kiriyaye iman beguna adi kiriyaye ni komme kalege waakato midannawani Umar radiyallahu anhu ge waaka midannawani ekadege faanuge khilafata fahuga nanuvi ummatuga atibi bidawerinna
شيئنا خوارج ترنس رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة خلاف ميهن بوفنا لا فعلوا واهك دكا نكرنا هذه أمر ما كره مسلمون كعبة الله يقفلوا كذلك فعلوا نماذ قرآن كرني عمر رضي الله عنه إسلام بدأت مفروضا السفقا إسكم عمر رضي الله عنه النواجن أنا السفقا إسكم حمزة رضي الله عنه النواجن جسفن نكم أصحابه كانوا فعلوا كعبة الله يقفلوا بأريونا نماذ قرآن فشلوا إفدان ما متيري عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني هذه كرياء عمر إيمان کا صفر ہے ہماری اے کما تو عالم میں ایمان کا الامام شافعی رضی اللہ رحمہ اللہ کے رسول دعوانی تعصل الہ وانت تظہر حبہ الہ اللہ سبحانہ وتعالی اتباع ورد حالگا اتباع اکلانگ دکے لوبی واکم فارق ورنی ہے یہ هذا محاد في القياس بديع ني قياس کا اچن එකතන කච ආලාකිම ගන්නත සදාන බුද්ධිය විශ්නායරුගා නි වාණක මෙන්නෝන අල්ලාහ් මුරදේ හාලුගා දීනුගා නයි කුරවියා කම කුරමු තිමන්න යකි මුස්ලිමකේ තිමන්න අල්ලාහ් දක ලෝබිවේ තිමන්න මෙහර රමදාන් මාරේ මේ තයාර වනි එක්දවියා فاحش ملتقى منكرات کا دمی ہو رفا رمضان میں تیار ہونے کی نتو آلوکم کو بڑھ موسن ہے ہم امام شافعی رحمہ اللہ ندالونی تعصل الہ وانت تظہر حبا الہ عز وجل ورد حالوگا تباہر اکلانگ دیکھ لوبی من فعل قرنی ہے تی بدھی قبول کو رکھا میں نون لو کان حبک صادقا لأطعته تباغ لوبکی الہوں میں لوبکی تدوری لوب کم گاوانا میں الہ ہوا یمن دتیس کن کشورے ان المحب لمن يحب مطيع ہم کشوروں لوبی وامیہا اینے لوبی وا فراتک یمن گن کن کشورے نیہ کو وکی فراتت دکے وکی نیہت دکے وکی کانت دکے لوبی وانما اینیہا دے اولے گتکم اولم مسکے کو එනියාගේ දෙන්නේ රීති වෙක්කමුගාවේ ඒක අමකීතිමා කුරායිම්මා කමෙක්කමුගාවේ එහෙනගේ දිරියුළුමකේ තිමාගේ දිරියුළුම්කමුගා හදන් දෙනුම් බාන ඒ අලවන්නමන්ගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක අලවන්න ලැබුවා මිනින් බරදි ඒ අල්ලාහ් තාලා අමරු කුරානේ කුර්ආන් ගයි කදාංගේ කියමන් ගන්න කමුගා වානම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කියමන් තෙරුමා Allah deke lobiwa kamugawa nama Nabiya sallallahu alaihi wasallam kiyaman teriyuma එහෙන් දීමා දැන් අලෝණ කුරින් වාෆරම දෙන්නවි ෆදා zuwanu gateren fitnaya fahisha maltaka munkarata mudifu ifudum namaga service gader kuramunda zuwanu na miwaki iva fada අලෝණ දොෂි බේෆුලුන්න බසබක යාදෙන්ජේ zamanu sur rajyaga oy goin එයන් නෝන අලොන්න දීන ගෝලෙන් දී ගොතකි එක රංගලුකම ගාවනම ගොතුගා දෙමිති දෙනි එගොතුගා වෙස් මග්ෆුරද මෙවාන මාලොන්න හේබ දුගොල්ලන්ජ අලුකම මෙ කොම්බේ તો හතර මස්වගේ ඉමාම් al-imam Abu Hanifa al-imam Malik al-imam Shafi'i al-imam Ahmad bin Hanbal ni huriha bekadun garima riwayegende kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam de sunnata khilafa ඒකෙන් දෙකදක බය පානම තිමම්මගේ බස් දුකොල්ලාර මස්හබ් දුකොල්ලා ක සුන්නතු කීෆාස් සහ බස්ෆුල් තකුන් රිවාවගේ නැසද එහෙමම නියදු ඉතුරම් නිසිතුන් එහෙම වාගේ කුරේ ගන්නුම්ගේ ස්වගුතු නැතුමා කො අලනුගේ වාහන් කොල කුරු කොල්ලාන දන්නවන් බේනවනි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අල්ලාහ් ගනවේ හද්දුවගෙන් අලුකම් බෙවේ ඉලාහකම් වාකම ඒකේවා මීහා محمد رسول الله محمد گفانکی اللہ کے علاج رسولہ کمن اقرار ومن اسلام دین کے تیرے بدلنی شہادت کو دیکھلے مکیو مفہوم اہم میں اللہ تعالی کی امن گنکم گاوانا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امن تیروان جو اللہ دے کے لوبیا کم گانم اے لوبی کے دلیل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امن تیرو علون کے دعائیں کی علون من کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن گننا Allah Ta'ala deke lobira asa bekadun egotegge matiga hippawegen tibberi maguga sabito tibe bekkamuga levvu
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.